But if indeed say turn it out say nina nano na ye ne saa na just a challenge say one obi say woni pakro wo tena wiase na wo de wo ma wo nana anom ejijejija rofa won eniema na we your grandpa tio obi you have to go to adwuma e wo say wo hwe nkwala no say wo anche wo birim na wo yese entese tete no a wo bebe fie no na wo ho mo bebe fie na wo fa wo ho enkwada ye to wo na enkwada ye di wo dem se ne ye di akwada dem no dodo no aye wo fa mo dodo no aye nana mo dodo no aye busuafo o sa wo hwe records fa enkwada ye to wo na mo a dodo no a wo fa mo to wo mo wo fa asem mo na anum da o enti emfa wugidie nkwahye wo busuani no mu imagine said the whole family no abusuani nyina sori against maame ne say maame na ankata asem no so eti say maame ne nam a waye hai wuti ne kasa no pa ya te say wo kasa ade bi odi tua to no te say bibi anye correct wo kan wa baby a wadru no onye obi anka na asem nche no wo tra baby a wo se nipa dwen eduro wahu abusuani nyina reject no say once awayi papa no ama no enunti yemfiwo enti obie yesre awofo me anopai mapila me yede matiefuo nyina ne se wukunu kura anyini nisa se wu ja ba se edware no eye ni se ebras wahu wukunu nso masa obi mame nkama se mo obi afa odi ne so ba mame nsi wukunu a woni ni tifie na wodo baba be ma no edwade hwe nipa ese adwen we yetim no wahu nipa we nipa 100 a be 8 adwen na te se ukunu a meba ukunu a ebia eye ne step daughter na se ukunu a woni ni nyina wo akwala ya woni na wo ba no ade bi wo hono mu ama ne nye maka ade bi wo hono mu am ye mma be ma no nye nipa nyina akono obi akono e friend se akono ni atenke we yemu no nye nipa nyina na tumi hye ye ho so ebi ye very good papa bi wo no no kra na tete ba wa na o se ne ma wo no ho but the point ni say nye nipa ni nyina enti no wu hu ne mi hu se o obi di ye agwa na de nye enti no ade bi wo no mo ma be ma no nye akwala na o ni nana edi akono nko edi enko ene wo se enti udi we yes ni tena honom se o me de mi kunu antesa me de me nana wo antesa hey don't trust anybody. But akua wo kan sema no pay you. Don't trust anybody. Sexy don't know. Don't trust anybody. Share obi me examples when I talk I have examples. Wo baby me classmate na me ne wo city campus wo no ne de ne say o pese ne ho hare no enti ni nua be ma no ne te wo so ya no pa obekọ adwuma wo pon ba wo se ekọ class so enti ni o ye ne say o mi nua be ma ne be so me banum ne ba be ma 5 years and wodi ni ja ni nua be ma o be ma 5 years ni ja ono ani nua be ma na ni ba no so no na ni nua na sa kwala ne to yesi akwala ne ko school wunim ni oye oteta kwala na aka ne to no obunim ti madam for ne ntia se no mde nti o mo frɛ ma me ne se awoba no oye niema bi won ma ye ntia se watch him and oye se o a weekend ono abehwe no wadware ne ba na ye wo bie ne to no obi chese wa se no we ye ni nua ba ma won ne ti o enti eno na make say wo be yadwuma we have to say ye di sika behwe ye ma ye di sika behwe ye nananom but emma adwuma no enye wo biri nyina say wo nya time ma wo ma enya sa sika no a wo be wadwen say me de kohwe me ma no enu ho na nkwala na sei wo di omo ye hwe enye ye akwala we Mr. Odi machi na ka say me dogre won sini dada mu bio se nyame anom no a enrade ayeye akwala na ye repu no no say won sini dada mu enadie won sini dada because Ghana akra de sa psychological help e de man kwala yenye bi enye papa bia yenye bi enti se woni pakro wa ma wani anko ma no ho a asem mo ho den edo kominim obi am sa asem ni suggestions no enye extreme dodo se wa ukunu kra manyini debi obi Bible crackers no menka de odi ne ho to nipa so eti nipa nkasa na ote ho a hwe ho ye wo nipa ho eno ne asema bitumi aka ese de wa maame na so wa manye wa so ho ni wo so hwe ho ye wo nipa ho what you say na no ne ye ka asem bi wo haye ababa wo bi fine girl wo ha bebia ne fie duru a ne se de ne ho se ye fe
ne said you see a jumaden a day didn't come and obeka so no there on call relationship ko any 1 month that hey I can say say on obi be call out so me pe wasem e bia senti eni bosome da. Do you know why? Usano obi yere ne die and aka it's a be me bia anya papa osro and onso wako school ne ho fe wo ye adwuma and uhuna osono kokko so dia wana pani bi nanim na chi amka wom enso ntimi ne be ma nante bosome da hwe baby ade ni firi o enye nne ntimi ne be ma nante bosome da na wonim na so wona onam na ye wadwene so nya obesurutu ne ne mema nante otia ade odbe ye no wa wo mabium eye ade bia edi na adwene mu dem aka frinku abemti anyini ono a wo kana ha no eye problem man I say that's aware kra be ye den ye be de watimi aware obe society ni pressure nti e bi obe ware na anim ne ebesi o mma be ma no ho kwan yeah ebi ana be ma no so me ka say wo pema ne emmema nhia mu no ntente unya ne saa ti ne ebeba ne saa waye no enye papa bia so ono ne de ono na ma ebia na wuma na weekend bia won kwa adwuma bi na de ama ba so anya sadia waso be se there is a point obi dia ye no wadi ne dem for good and obehwe no na nipa na oye saa no enam ho normal ono no kra ebikra waware kra ne refi kra you know but na was and I think I was see a hwe systems then so na asotwe a ye de masafo no well I say ye glorify rape to and only ye orientate and make I say ye be ko US ne ye call US embassy ama na omo ye orientation ama ye. One of the things omo can am shame is that even in the US say wo hu oba na o hwe no like o hwe nanim direct say for some seconds straight o hwe nanim dodo a obe report we assault no harassment harassment just say wo hu na wo hwe no straight sa no but omo can am say hey Ghana ha on be ka cho say no wa hwe mini skirt no no wayi ne na we mpo na enye de umie wa no kran kasa yo wo hwe no yeah o hwe na keke no to me na obi reporter no yeah report no on make comments we say about 2 years ago similar incident they see wo baby omo wo ya so manya baby omo wo no no so yes teacher ni headmaster no so o che ni students ni bi ni say poto was say case no sorry for to show mu o ma say no enti o mu suro se bu esu I don't can say sorry be say presby yeah presby na wonim say we no o mu ya ne sa ni ebesi nye because papa no wo ye nipa bone wo ye crime woni ma asem o aka cha akwadan say wo kan mebo otuo enti papa say wo gya no a maame no wo problem maame no ne step yi daughter ba papa no deny allegation no akola na ebo ne din say grandpa papa no say nya no krenti nhwehwemu would establish that and na wonim say ne general mosquito na edin komo ene Johnson is here doing ketia one matter say wababa bedu and the producer say yenhwen wrap up in terminal into the monitor wo ba general answer obeba no o kan sem bi enu akwada meka sasem no me dadwene ho a tu so panyin na adwene mu do wo so anu game o pepa boxing essence boxing de oje bribe a wo do reading ne betua no boxing no wait na obi daily graphic tew na papa kwasi ndum say Kwacho Direct Bank of Ghana for na omude so omusi savings and loans no bedu ya yens amfama no wose animanimu ya GN savings and loans no omusi fa na de ma no Kwacho no mu anam say na entisa akokwacho wose wakokwacho na ne wo bisa Kwacho no ne say yen direct BOG for na yen restore ni GN savings and loans no ma no animanimu ya anya sa de a wone wode adroba for so e wo mayimu no ode atudwa say womanya ne ntia se mpanimfo CMTT D4 aprosifo enyeji akwam ye bem wotuo no msi hey sa aprosifo emu wotuo na omudi omunsa kura agina kwam ne yewu womsi chese omudi omani se prefer eti siasa ma omu kwa so omunkita tu a enye
Adoba fo so omo de aba no mampani na na do so chiremu se Ghana mpanimfo aye ntotoye ye ache se ye tuate dom ye odi tuo ene topa ye hyebo mu tenu ato no waku nipa no wo se Ghana yesiesie ye ho pa e de twen wo na empa ye de ye mose bi emra. Okay, the man say ye de besi na yetimi afa general mosquito e de natural. Nene ya no obisa na ye say NDC okwa asante mantema ntokwa aba esa say women's organizer say chama untumi obi ti say yami apia stadium ena miami of fire moponko yeso mu nyina da chama untumi payroll so ena om de confusion ba asante mantema ya moponko na na beka say bi mu da payroll nti e de na ya moponko na we women's organizer ena e ka sanse and a daily guy they report number enti the ben say you better so you better done your ho ba ye ba General Secretary of the Opposition NDC Johnson Esiedun Ketia is our guest on the show. Edu komi medase ekuya boachwa medase yentie we ye ba ye Johnson Esiedun Ketia edin komo.